eyalo othi uxabene naye iyaqhubeka ngoba wabona ngenhloso woniwa isizathu ungasazi sokoniwa kwakho. So into ezokukhulula yokuthi suka kulomuntu ophambi kwakho kodwa thatha umnikele kuBaba ukuze uBaba akwazi ukudila naye ngoba wena wazi ukudila nomuntu ngoba umuntu akuyena umuntu kodwa umuntu kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi-ke uma ngishayeka akumele ngiye kumuntu ngoba thina nomuntu sizoxabana kodwa khona umuntu ophakathi komuntu nomuntu uNkulunkulu okwazi ukuletha into ekuthiwa intethelelo. Awukwazi ukuthi ungakhuluma manje uthi bosibanibano lenginayo ekhaya ngiyamthethelela ungaqalanga wazi ohlala kanje phansi watshelwa ukuthi le nto entethelelwa ifika kanjani. Nangizobazalwa umfowethu bekade nimngcwaba ngoFebruary ekhaya wayesebenza eRotok lapha ngaku Brickfield. Waba nenhlanhla yokuthi abelungu bamfundisa umsebenzi bamthanda washesha ukubamba bamnikeza imoto yenkampani ukuthi akahambe ngayo uBongani. uBongani uma ebuye emsebenzini ebuya ngemoto yenkampani ekamnyando enomthwini kamnyando washawa istroke khona esemotweni. Besinomuzi kaQ ngaleso sikhathi umfowethu ehlala kumina kaQ waphoqeleka wadriver umfowethu waze wakhuphuka indawo yakhuphuka wafika wayicisha imoto wayimisa bese kufuneka aphume phansi akasakhuluma umuntu omushonele uhlangothi alukho wahudulwa uma umfundisi esemkhiphe emotweni ngoba esistroke sesimshayile edlithiza eshawa istroke ebhuquza phansi. Ngoba kwafika abantu ayisebenza nabo bathi ungadideki uyakholwa ke wena kodwa sizokutshela ukuthi inkinga isuke ngemoto futhi umuntu obekade efuna le moto usibalo wakhe usibanibani. Yasheshe le ndaba ukuthi ufethu ubulawo bani ngilalele kahle. Yasheshe le ndaba ukuthi ufethu ubulawo bani futhi bembulalelani ukuthula kubazalwane ngasukuma kwakhona lento sesengishubahela nje kwakhona lento engathi ngabe ngombuzo ukuthi kodwa sibasuma zibulala ingane yakwethu kanje usazi sele nayo sobabili simisa ikhaya kwakile kuze nike ngifuna ukubuza kwesibali ngathi ngiphuma ngithatha ukheli yongena emotweni kwakhona into ethi iyababa uyocela intethelelo ngentenzi lokumfowenu. Yes Jesus. Ngahlala phansi ngasizwa sishise emehlweni zehla mengibuka umfowethu ngibuka uSibaba ngabuka umfowethu bafika abasebenzi bangafika uSibaba yakubaliseka le ndaba ukuthi umfowethu useyintsontana estroke phansi wenziwe uyena wafika ngesikade wathenekena samani ukuthi nimise kodokotela wabuza into yokuqala esingabe ezwa umuntu omegula wafika wazogwalisela ukuthi kunje akekho umuntu obazalwana obesenhlizweni njengomfowethu ngakhala inyanga yonke umfowethu ehambile ubuhlungu engangibuzwa ngokanjalo umfowethu kodwa egcineni kosu kwaba khona lento ethi awukwazi ukudlula kule nto ungayanga kubaba uyocela intethelo ukuthi akamthethelele naye. Ngenkathi ngizwa lento waphela umthandazo waphela umthandazo igroup esasinayo yangibuza ukuthi usukuphi manje ngoba siyakufuna emthandazweni igroup enasikuthola ngathi konke engisayilungisa bathi hey njani into eyilungisa usheshe emthandazweni babe ngathi ngibambeni nani ngoba ikonke engangifuna ukuyilungisa ngayo lento kanti awukwazi ukuyilungisa ngamandla akho. uJesu uthe baba bathethelele ukuze melethethelele ubaba wena uhamba kalula indlela yathi nifika lento yoxolo ngaphakathi kumina yentethelelo ethi uNkulunkulu sengimthethelele naye ngaqala ngadlukudla ngaqala ngakwazi ukuthandaza ngaqala ngakwazi ukushumayela ngaqala ngakwazi ukukhuluma izinto eziyithembe kumfethelele phansi ngenxa yabazalwane yentethelelo. Uma ungathetheleli usibambe wena uma ungathetheleli
usibambe wena. Impilo yakho ngeke iye ndawo. Iswa nami impilo yakho ngeke iye ndawo. Uyohlala uyikholwa ehlala lingahlambulukile, lingaswabulukile. Hayi ukuthi ubambe nentethelelo, kufanele ukuthethelele. Tethelele. Thula bazalwane. Angifuni ukusiphinde le story ngoba singenza ngibe emotional. Hallelujah. uJesu sangisiza. Uyabona ukuthi lento ikwenza ube emotional ngoba usemzimbe. Ngempela awukwazi ukuthethelela wena. Ukhona umnikazi wentethelelo. Uthula bazalwane. Beka umhla ka 24 December njengoba ngeke ngikhulume ngawo umhla ka 24 December 2004 ilona suku lapho impilo yami yayihluka ibona lebeka ukuthatha khona impilo yami ngesibhamu khona. Amen. Kwafika into ethi bobaba uma sengisesibhedlela ngibuka umzimba ulinyiwe ngeinhlamvu kwakhona into ethi kumina uyabazi nje abantu abadayisa ibhamu ekuthiwa yihlathi ungahamba ngokuthiwa uyabazi nabantu abenzile awunangizwa bazalwane base kuthiwa sabe kumgobo wodwa wathi uSamani ukuba bengithanda ufe uzofa kodwa into engikufundisa yona ngoba ngokuphasi kahle kuyona akukophasi kwi forgiveness hamba yobathethelela bakwenze nje emzimbeni awuthathelani ngoba ifrithi igcwele awuthathelani ngoba izingane zakho zisebenza zonke uthathelela kunamaduma kuneyindunduma zamathuna sabekutshelile ukuthi izingane zakho ibulawa kephi kodwa mthethelele nokubulala abantwana bakho ukuze ube right wena. Uyabazi ungaswali nomfowenu ungazi nibangani angakufuni angakufuni noma ungafika nani bekudliwa inyama athi angikwazi ukudla le nyama ngingazi ukuthi kufakweni kule nyama kodwa nibe navudla esune sodwa. Uyazi ukuthi akufanele uye ngamandla akho kuyena kufanele uye ngamandla kababa kuyena uyosho ukuthi angiyazi lesibanga nobafo kodwa ngicela Nkosi ukuthi ungenze lento kodwa ngithethelele ngoba njalo bengithandaza inhliziyo befika ishaye kuyena besibukela kumina. Yabona ungithethelele noma singahlala nawe la umthandazo wakhe uyibaba. Uyabona sohlisile manje sigodwa besemakhaya uzosidla isidlo kodwa ufuna ukutshela into eyodwa ukuthi njengoba uzohlisile uthandaza wenza yonke into kade uphambene ukuthethelela khohlwa umntaka baba ukuthi kodwa uzoyenza la esontweni ngaphandle ukuthi uzubuyisa ingqondo yakho uthi baba ngiyacela ungipha amandla. uJesu ukhuluma lento bamkhumule wena uthukiwe nje mina ngikhuluma ngomuntu okwasekubona abantu ababebona ihlazo lakhe bonke abantu. Phela uJesu futhi akabehlelwa ngesigodini kwafunakala into aphe phansi kwentaba zonke. Kwafunakala nesiphambano ukuthi oqhamuka phezulu ambone noqhamuka phansi ambone nohamba okhalweni ambone ukuthi nange enqunu nange haleluya. Abantu abakwenzile mhlambe sebeze bakufaka esiphambanweni bakubethela ukuze ubukwe abantu bonke ukuthi awulutho kangakanani ungalikhiphi izwi elizoba ubuhlungu kanti uzofa. Khipha izwi lokuthi uNkulunkulu akathi mekubheka athi noma ungasabhekeki kodwa into eyikhiphile ngizoyenza ngoba uNkulunkulu uyalibela izwi lakhe. Amen. Baba ngiyacela